Bala se mi ne di noi na hai ba do sung noi de ko aseng mo de aseng mo de di brand meang kang ni ko mi na khoi camera oi ba gi fit ani he na ne chak khat pa man do adu gi je Bala se aseng le kitang nak sen bi ro ne je Bala se sa de mo ngasi gi Cocktail 60 live se bu ying bi ba me am na je Bala se khoi gi smai na live to thing na ba de han ma ne yam nu ngai ko je Bala ngasi gi isai se haidi je Bala hoi gi matam do adu de gi sum ying a kan de di kyam khet na ba ui ai se adum ke haini transition period haiga dra adu matam da ai se thokhi bane haina ai dumai khanjai ko hab de ai se che kamla hoi adagi che manda hoi che maya hoi ne yam kanna khoi gi keno se feel sida thabak tawri ngai da adu marak tu dagi se mangang wen an main tholak panina adu gi matam du gi su thengna zahu bai tai experience da aduga mo adu dagi chahi anada taruk tare le kan da mo yamna digitalize tawrak pa ko adagi khoi gi YouTube ta ga tholak tana dagi tantha na ga thai na ga tawramba tantha gi kaung kai ba mo gi top 10 tantha gi ga tawda adu matam dagi di adum hong re ko music video khunam style se ana huzik fagala I haina khalle di yamna progress le khala I haina khala adu ko na sumai na album gi release ma taw bada mayam pun ba gi khudong cha ba ma su phangye sumai na ano ba train na moi na la khu je Bala ni mo to su kai ne na khan bi ga pe tang phang bi masi se mayam pun ba hai se koi film bu pamja ba ko adagi khoi acting bu pamja ba artist oining ba ko adagi producers ano mayam ama adagi hana gi leiba filmmaker oiro artist oiro mayam ama la aga film nushiba miyoi myam sloi mak ni myam sloi punsil lagat una hanma gi tanja ama piba se si yam thina phai habadi artist haibasidi kai haini khoi gi yam toina pullaga ko habdi grooming yam tawraga adumaina khoi masel se amana amaga ko idea dagi keno thoughts myam se share tawnara ka anda hena phajaba hena marek mahau thokpa pot ama puthokpa ngamme haina so hainai ko ana smaina any smaina music video album release tantha polish daga ko theater dagla assign tawse yam thina phai yam thaga ninge makha ta bu so continue to haninge aduga je Bala gi film haidi huzik se je Bala na film tawra di yam tang na ko hekta award to phang borom da ko tang na tawra ba kai se na mai fa eva adu next akhoi na u da ba se nu on khaba thamo de je Bala akhoi na ge u da ba makha ma u yi ba adu next ki di kai film lai kunga khidra ma yam na kumo toina yam thai bi ado je Bala na su ma yam da khang na ba wa phang ma ba ni dan khang bi film se mayam kumninge dum lepalai tana dum kumninge adubu ai su icha ani lairabani na ko parents have the mama have the oirabani na aina tongning basum taw leibado du yarak taba matang ama yawe ko habdi angang yeng da yaroi ko ai gi yumong fan da yaroi aduduna adugi su matam khara kai thoga ko yamna balance oina ai apam basu tawba ko admai thaw chat ke na khalle duga film adum ama adum yam kan na kung na di laubadi gam dawdi mande ko duga marak ta handak inaw na dagenen masana direction pi ga daba kituki leina man handak ta mahrat am tawgiba adu December dagi koi shooting hawni adu mangaire handak annaw na namdoise duga atai di yam kana ina loction da sungam je tongninga ga so haitare dubu yeng se dum aina ngammi goi ko pamja bani na idum ngamna ba dum torkani na di khalle adu je Bala gi kituki gi leina mta akhoi hana wari radio lila ta khre ba ta ba mayam ama syaw bi ram gani adu da akhoi na nupi si uba kana masam yam sang masam ma to yam phaja ba MA first class ne ba oise adu du je Bala oina khale isi ga mai khale no kai na akhoi hang ne ba ko adu keno na ozagyan na khalak pani kai na ga hai ba no na mane je Bala da pali ba pot character sa je Bala gi looks kai kai ga mai chap chana wa ni da hujiki kituki gi leina bi female keno oise litron oise soi da na su puthor ko matam da mayam ni yeng su chana ni ga khale hoi ai su kana honage isu kana honage ngamna ba Cocktail 60 gi live su bu yeng mi ba mayam su je Bala da akhoi gi channel su bu mayam na su hen support to gi da ba wa fa na ni an na khamira ma roi bo ina
channel asibu yingbiriba ko aduga subscribe tawbiraba mipum khudingmakpu viewers punamakpu hainengai leitana thagachari makhata na sumaina khoigi film entertainment ni matangda siguma channel sina mayamda kari kari event karamba film karamba music video release tawgre haiba sumba paw mayam se phanghanbi base duki matik actor moina khoigi yam laibak phabane hena hena mai pakpa chokhat koi thank you thada chei jela ai jela du se kun jai yam phajai ne nam de se ngada